Sikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi. Wokusile Zulu wokwasaye Sile Zulu inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni sithi mina yesabatha ibenhle kwabangcwele uThabo kaSambothi obingelela ekseni kuyisabatha umhla ka24 2024 idabule 24 to 2024 nazo siyabingelela ekseni ngesibingelelo ke njengoba bese sishile sathi mina yesabatha ibenhle kwabangcwele ngihambi ke ngedwa ngihamba namfundisi uJesi Mhlongo ukhona nobaba uSandile wakamandla sikulolo luhlelo ekufanele utshele bonke abantu ukuthi abavuke manje nababuye eguqweni siyathemba ukuthi sebe right manje sebephapame kahle sekuyilo uhlelo luthi sikhumbule kuphakameni ukhumbule emlaleli ukuthi uzosithola lapha yakwi app inanda 88.4 FM umoya lapha ku Google Play Store uzofika uyithola iApp yethu uphinde usithole uFacebook live so uxhuma khona manje nje uzosithola khona epage nelithi sikhumbula ekuphakameni live ku Facebook usithole futhi enambeni ethi 0687649969 0687649969 ila uzokwazi ukuthumela khona imiyalezo yakho ka WhatsApp ukuze sikwazi ukuthi sixhumane kahle makhona udinga ukuphawula ngakho engakabingeleli umfundisi ake uzwe la umjinto uvuka amadlala khena uzoza ukuthi hayi sesiphakathi ohlelweni sekunjalo ngempela mlaleli uma uza umjinto emadlala etwangidala uNkulunkulu yes sisuke sesikhona ngempela kwinanda 88.4 FM sithi sikhumbule kuphakameni mfundisi hayi sungabingelela siyabingelela ke kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lo msakazo wala inanda 88.4 sibingelele sithi imini mayibenhle kwabangcwele mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele ngibingelela nkalo zonke ngibingelele bonke abakalizwi ngibingelela insizwa lapha engingahlangana nazo einkundleni Voice of Interfaith ngibingelele lapha koba bundongo umkhwanazi ngibabingelele bonke ukuthi mhlambe kuyofanele sikhulume iqiniso namhlanje angihlangani nabantu mokuzokhulunywa amanga sikhuluma iqiniso ukuthi lokukholwa kuthini mokuthiwa Voice of Interfaith sizokhuluma ngani ngiyababingelela ke bonke ngiyathemba bavukile balalele amen amen siyabonga mfundisi nayibangathuka abalaleli lalela ngathuka lapha mayibona uthi ukuphazamiseka live wethu khona sakulungisa la kodwa ke kuzolunga khona manje yes sisohlelweni la mfundisi la khona sithi khona namhlanje ningabi njengoyihlo noma ningabi njengobaba benu odingane nosenza ngakhona abazenza likhona inhliziyo zabo usho njalo uShembe ngeke ngiyibuze ukuthi umesho kanje uShembe babezenza bukhuni kokwenze njani ngicina sengidlinza nje ukuthi kushuthi khona babethunyelwe kubona bangalilalela izwi bangaligcina mhlawumbe nabo basebenza likhona inhliziyo zabo ngoba ethi bazenza likhona inhliziyo zabo kushuthi khona wayibatshela izwi leli kaNkuluNkulu bangabe besagcina ngendlela kwakhona la kuphambana khona ake siyifundi lapha ku21 emthandazweni wesabatha siqale nje
kude singayiqali lapha yeah ekusawukeleni kaJehova kwedukweni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabatwana bakhe kakade akekho omunye ubaba wasidalayo akekho nomama osincelisayo nguJehova kuphela wasibuyisela kuye kwedukweni kwethu emthethweni wakhe ngalamazwi eSabatha iSabatha namhla abantu nonke nini nimesaba uJehova nina nabatwana benu gcinani umthetho weSabatha ngokuba kuyintokozo enkulu uNkulunkulu ukugcina iSabatha mina ngiyancenga amaNazaretha ngegama lenkosi uJehova ningazenzi likhuni inhliziyo zenu batwana bakasenza ngakhona qala lapho qala lapho umncenga uNkulunkulu onothando uyancenga uyancenga uncenga abantu ekuncengeni kwami ngegama lenkosi uJehova gcinani iSabatha likaJehova uthunya uJehova kodwa uzosincenga usincengela ukuthi kuphile thina as if masenza kahle kuzophila yena kanti masenza kahle kuzophila thina uma silandela umthetho kaJehova usethi ke ku21 ningabi njengobaba benu odingana nosenza ngakhona obaba bethu abazenza likhona inhliziyo zabo uJehova wazobajezisa kanje namhla sesithole izono zabo gcinani ke iSabatha laJehova lalelani izwi laJehova ukulalela izwi laJehova kuhle ulalele ulenze ungalaleli nje ungenzi gcinani ke iSabatha laJehova yavela ke manje ukuthi kungenzeka ukuthi wabatshela balalela kodwa bangenzi odingana nosenza ngakhona mawusubheka ubukusisa kunencwadi ethi amakhosi amandla wanikwa uJehova mekhuluma ngodingana nosenza ngakhona mebanika amandla wabashayela umthetho wabashayela umthetho mebanika amandla umthetho wokuphila ezweni umthetho wokuphatha abantu bakhe uJehova namakhosi kwawo wakhe kodwa khona isikhathi la bengawulalelanga umthetho kaJehova bengalalelanga nezigijimi zakhe mawulalela la ubeka abantu ababili icala dingana nosenza ngakhona yini le eyenziwa yilamakhosi ephambene noJehova mhlambe uma singena emlandweni sizokuthola okunye kwabo yeah lisobala elikadingani icala yeah lisobala nelihlelo obala manje na ke uthi ke singabi njengabo esefikile yena ngoba esefikile bathethelelwa bona khona isihlabelelo la 148 sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphungelihle makabonga uJehova akuthina sesamiswa kodwa obaba bethu odingana nosenza ngakhona babe njani babe ndinda wesethunywa ukuthi hambi yomisa lo kakundinda ungidinda ke kwakuku ukuhlukana noJehova sihambe ngendlela ongeyona kaJehova uthi ke meqhubeka nanamhla basabanjiwe abagcinela umnyama bakhululekile ababiziweyo mefika ke bakhona abayithatha indlela bamlandela basebebakhona abaphunyukayo bathi thina sesimbonile lo uyinkosi yamakhosi vele ezulwini ithi ke lapha kwesithathu siyazidinga ezokumbonga thina ababiziweyo sasabele simbonga uDumsekayo asebe ngaphakathi bafuna ukumbonga kodwa abanye basabanjiwe bagcinela kumnyama into ke afika yenza mase sivumile thina asitholile
izwi lakhe malimemeza ehambe eintabeni ehambe emathafeni kwase kunyakaza basemathuneni uthi umbuzo wabantu kusho ukuthi njengoba ihlo omkhulu bengabanga amaNazaretha abambonanga bona uJehova cha bambonile uthe emefika uShembe bese thina siyayikhetha inkosi yasePhakameni namakhosi ezizwe methi uShembe siyamvumela ngene emzini yethu kwase kunyakaza basemathuneni ufakazi baloko sobuthola ufakazi baloko sobuthola kwanyakaza basemathuneni mokufika uShembe engene emzini yamakhosi sizobuthola ngentshumayelo yenkosi imikhuluma okwenzeka esizweni sakaBiyela lapho khona kwakukhona omunye wamakhosi owayeyibulele kwase kuthi ngci inzalo komakoti mokufika uShembe engena emzini wakaBiyela ethandazela abantu ayisiyanyakaza amathuna kwanyakaza umuntu obecindezelwe yithuna wathi hayi inkinga ekhona la ekhaya njengoba bengatholakala abantwana babafana imina ubani wena cha ngukhokho kuleli cele kwafika induna zami ngikade ngisendaweni thize ngushila umuzi wami zathi sokubanjwe omunye wondlunkulu esenza imkhuba nenduna manje nake ngase ngiyayibulala ke ngimisiweka ngingenile ezulwini sengihlele esinyeni sabo bonke lamakhosikazi akekho ozozala ingane yani yomfana ngenye indlela lo muntu bebhajiwe amakhosi akaBiyela afika amphushela kude athi ungangeni la wayibulala wena mase kufika uShembe bamenyezwe emathuneni baphuma wabonakala ithi ke sihlawulele siyakholwa obaba bethu bafendulo avulekile amathuna abo makabonga lavuleka ithuna lenkosi yakaBiyela mhlambe ngomsa wakhe angazi noma sinayo lentshumayelo yenkosi ilanga ikhuluma inkosi yakaBiyela ngicathi sinayo kungenzeka uma kwenzeka mhlambe sokwazi ukuyidlala ngazi la sokhuluma khona ngokuthi uShembe mefika umndeni nomndeni okhetha inkosi kwanyakaza amathuna oyisemkhulu baphuma basebethi siyabonga ithenya indoda yayisanda kuhamba ino 3 days ithi bata bami lento kaShembe niyithathile isemqoka kakhulu ithi usuku nosuku isikhathi nesikhathi manithi vuka nathi uthi esitebhisini kade ngikusona ngiyakhuphuka uthi intambama mentilala nathi ngiyaphinda ngikhuphuke futhi uthi yasondela indlela engiyihambayo la kuyiwa khona ngenxa yalomthandazo enwenza nsuku zonke kwenzeka kanjani kunjani ke kumuntu ongathandazi kunjani kumuntu ongathandazi ekseni ongathandazi emini ongathandazi ntambama abalelo othulini lomhlaba ababhajiwe balokhu bebhajiwe ebesethi umuntu nginamabhadi kanti inkinga yakho awuthandazi mfundisi masiya lapha futhi emthandazweni wesabatha ku16 ithi ekusawukeleni kukaJehova ekedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuyo kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade lokhu kuyaveza ukuthi hayi ngoba singabona bakhe kodwa ukuthi nje besidukile wase silande ekudukeni kwethu kodwa uma esemthumile uthumekile efika phakathi kwethu naye noma ekhuluma uma singalizwa izwi lakhe kuthi kakade vela sibona ke abakhe kuthi sihlukene bakhona nabomubi khona phakathi kwethu njengoba ngo1963 yasho inkosizanga yathi namba sebefikile phakathi kwenu
abasesihogweni ukuthi bakhona nabomubi kodwa laba abaka Jehova umememeza ushembe balizwi izwi ziyamazi melusi masifunda lapha encwadini kaJohane John 8:42-44 John 8:42-44 wathi kuba uJesu uma uNkulunkulu ebenguyihlo beniya kungithanda mina ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu ngokuba angizinzelanga ngokwami kepha yena ungithumile 43 yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na kungokuba aninakuzwa izwi lami 44 nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo yena wayengumbulali wabantu wasekuqaleni akeme eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye nxa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe lokhu engumqambi manga noyise wawo manje masuyilalela lento le uma uzohlehla uye kuma 60s o 1960 namhlanje angakanani amabandla mulalela intshumayelo yenkosi ka 1963 kunamabandla asungulwe kufana lento yepolitiki yazi yafana nayo namhlanje sikhuluma ngokukhuleka kezwe kuneyinhlangano eyisuswa abantu bathi bakhulumela isizwe bafuna ukukhulula isizwe umuntu uyezwa mumbuzi umuntu imali uyithathephi uyithathe kubacindezela ushayela umthetho nalana ke kalizwi nalana enkolweni kunabantu athalele kusuka afike omubi athi lalela wena ngizokunika amandla sasikhuluma ngamandla enyama manje sakhuluma ngamandla omoya okukhuluma indaba sezulwini ukwanda kwamabandla andiso ukuthi akukhuluma indaba kaNkuluNkulu kukhuluma indaba ezinto eziphathekayo kukhuluma indaba yezimoto kukhuluma indaba yemizi emkhulu akuselona ke ibandla lika Jehova lelo mase kukhuluma izinto eziphathekayo zenyama namhlanje ngisho umuntu eya kumthandazi akafika abuza ukuthi uma ngibuka uNkulunkulu khona yini kimi ufika athi umuntu anginamali anginakudla anginamoto anginangane anginalutho akekho umuntu oya kumthandazi namhlanje efika ethi baba mthandazi noma mama mthandazi ngizizwa ngingena uNkulunkulu angibethe masifa siye emotweni masifa siye itezini manje lokukholwa okukhona namhlanje ukukholwa komubi ngoba mejijelwa phansi khona incwadi esayifunda la ethu Draco wajijelwa phansi bathi mefika phansi inkunzi malanga yayithuntuta into yokuqala yayikhombisa abantu yathi niyambona uyihla uNkulunkulu uthi unomona kanjani bathi abantu hayibo uqhamuka khona kodwa ningibonanga ngiqhamuka phezulu ungijijelile ucasulwa yini ucasulwa ukuthi ngifaka isudu yegolide kuthiwa waqhenya inkunzi malanga wathi bukani wathi ngibona njani mina alika kabhubhizwe wafika bagabusela ngezinto ayigqokile base beyakhohlwa ukuthi lokho akugqokisile kunendawo vele emhlabeni yena ube nenhlanhla yokuhlala phezulu kufanele kuqala usebenze ngenyama uyihloniphe inyama bathi hey nina nidlala lo baba wami angane mawe inkosana yini le phezulu omubi kodwa khona isikhundla yinaso manje mase nakhe noma ufunda incwadi kaJobe uyazi kuthiwa kunomhlangano wamadodana naye wafika wayindodana naye wayindodana kuthiwa hey ubaba lo nto baboni nani nizanikaze nihlale naye futhi ngakho ngafuni nimbone uma nikiniki bathi abantu kanti madoda kanti silandela amanikiniki wathi bukani mina kuthiwa ayithuthuthi inkunzi malanga efaka isudu yegold bathi abantu niyafuna ukuba namasudu nje kuthiwa bavume kodwa
ngababamba amadoda labantu sebefuna lokho kugqokwa yimini kodwa afuna ukuba nemali but weseqala ke wathola ibandla lakhe bengithi ke mungibuyela kuma 60s yeah inkonzo zaseAfrika zazincane uma uya kuma 40s noma ngale ngaphambi kokuthi kufika abamhlophe nencwadi engcwele asikhulume lo ngaphambi kokuthi kufika abangcwele nani nencwadi engcwele sasivele simazi uNkulunkulu sasikhuluma naye sinyukele entabeni sikhulume naye ezwe bafika abazange bafike noNkulunkulu cha basifica sivele simazi into abafika nayo bona indlela yokususa uNkulunkulu olalelayo base bebheka mhlambe labantu ngoba inhloso yabo kwangekona sibona izulu inhloso yabo ukuthi sikhothamele bona basivala amehlo nayi indoda ithuma ibandla layo ubale ndoda ubani Louis bani if yona le eyathuma ukuthi nifike nibatshela King Leopold Leopold wase Belgium iyacaca indaba ayithuma abantu emhlabeni abathumayo labantu bafike betshela ukuthi labantu banoNkulunkulu wabo kodwa thina ukuze sidle izwe labo asenze uNkulunkulu wabo abadube ngenye indlela lenhlangano ekhuluma ngayo inkosi ithi kwaba inhlangano yomubi ayihlangananga ezulwini yayikhona lemhlabeni ukuthi abantu bami laba indlela ukuthi baphume esandleni sami sizokwenza njani kubuzo omubi thiwahlangana inhlangano kuthiwa kwasuka wesifazane futhi hayi kulula kabi kuthiwa sephendula amadoda amaningi ethi amanye sibafaka ufebe kodwa hey uyabathanda labantu ifebe uyikolela lo asibafaka ukuthakatha kodwa hey lo olikhona sihleni naye la umuzi wakubo kuthiwa kanotanda bathakathi ushambe kuthiwa kanotanda bathakathi kubo fika de abathakathi kulungile ngizobashitha abangathakathi asibheke into ayinyanya kakhulu twase suma unkosikazi wathi asibafake ungathandani usayibona umyalezo wozothunywa emhlabeni ushembe othi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana ethi ke inkosi ilanga qala ngama 60s ethi thina boshembe sisazohamba thina boshembe sisazohamba ikhuluma ngomoya ithi kuzoba mnyama ezweni yakhuluma indaba yaseWales uzobe hanyiswa yini uzobe ededela uNkulunkulu wazisimangaliso omubi mecela abantu uyakwazi uNkulunkulu avela avuma ukuthi hayi kuba suke nakuJobe wavuma kusho ukuthi nakushembe kodwa hayi kuba dedele ngibabambe asihlukananga asixabananga sodwa uthi uNkulunkulu into angayifuni ukulwa labantu ukuze uNkulunkulu abadube asibenze belwe bodwa namhlanje kunjalo namhlanje uNkulunkulu ukude nathi ngoba sixabana sesikhohlwe nanokuthi samaNazaretha kaJehova namhlanje sixabana sodwa sibizana ngamagama sodwa umuzi oyingcwele okwehla inkanyezi ezulwini yawela phezukwawo namhlanje ngenxa yobukhulu basemhlabeni khona abathi mebedlula eduze kwawo bawuthuke ileyo nto uNkulunkulu angayifuni ileyo nto ke afika omubi wafaka wayeseletha abantu abaphendukayo ithi inkosi njengoba nanda kanje kungabe akukho yini okuncishisiwe ngoba abantu bebesaba ukuba amaNazaretha njengoba senanda kanje manje akukho pho okuncishisiwe kwasho ukuthi ayibuzi ayishumayela isobe ngakahanda abantu ngaleso sikhathi babe bangaki inkosi ilanga ihambe isibalo sikhomba u40,000 samaNazaretha namhlanje bangaki babazi 40,000 namhlanje bangaki abantu
namhlanje kungakanani ukonakala uthi sebekhona abafundisi basesogweni 1963 kwagudu 50 years umNazaretha amneminyaka emingaki manje ngaphezulu kwekhulu njoba ingaphezulu kwekhulu kusho ukuthi wathi ushawu 50 years base beqalile bekhona abafundisi basesogweni manje umuntu uyalalela bangene ngempela abafundisi basesogweni umuntu kakhuma asukume enkonzweni asukume emhlanganweni akhuluma into ushamba ngaza yisho umuntu uyamona lo muntu inzalo yala ekhaya uqhamukapi nalento ushamba ngaza yisho cha uthunyiwe uyise akhuluma into ongakazi uyizwe inhlobo ithi incwadi oyifundile lapha ku43 kungokuba anina kuzwa izwi lami nina ningabayihlo uSathane ya ingoba vele anibona abantwana bami ingakho ningayezwa ingakho futhi ningeke nize nikwenze ngikushoyo ngoba vele anisibo wayini ihlo wabo wayemumbulali nomqambo wamanga kuyena ithini yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni ake emeqinisweni iqiniso nje into engekho ngokuba iqiniso lingekho kuyo nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe into ekuyena le into eyimvelo kuyena amanga namhlanje usuku ufike estimeleni umuntu ekhuluma into ozikade amanga ayikho le umuntu sekasukume enkonzweni akhuluma amanga uqobo lwakhe ngoba inhloso akusekona ukuzuzela uNkulunkulu imphefumulo yabantu inhloso sokuzuzela ibandla inamba ethe thuthu ukuze kudliwe eswini nokwandisa ibandla lomubi phela landa khona la ilona phela lo mubi leli lisebenzela isisu edlisayo elisebenzela isisu ibandla lomubi lisebenzela isisu mulambile ibandla lomubi lithi asekho uNkulunkulu mfundisi ngibona ngiphenya nje la ingoba ukhuluma izinto kanti sibuye singayifundi incwadi kakhulu namhlanje sinazo ikhona yalento okhuluma ngayo lapha baseThesalonika besibili Thesalonika besibili ke sibafundi Thesalonika besibili siqala ku9 siya ku12 wayesephonswa phansi uDraco umkhulu inyoka endala madoda ethiwa umhlebi noSathane odukisizwe lonke waphonswa phansi emhlabeni nezingilosi zakhe zaphonswa kanye naye ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu abammangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku ngithe ithenye indoda yayisahamba insukwana ithi uma nithandaza njengoba ngilele ethuneni ngingakafiki la kiwa khona njalo umthandazo kuthiwa la ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalela phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku ngesikhathi thina sikhuluma noNkulunkulu mefike ezomangalela abenza kahle omubi imthandazo ifika ikuvimba ukumangala kwakhe ithi laba basebenzela mina uNkulunkulu ithi ke mayiqhubeka ku11 nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lofakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni abakuthandanga ukuphila kwabo namhlanje ibandla selibatshazwa ngokuthi khona indawo ngengizule kuyona ubone kupaka imoto umuntu mase emotweni athi uyabona uNkulunkulu khona kulabantu uyayibona imoto abahamba ngazo
kanti uNkulunkulu manje usabonakala ngezimoto hayi ngemsebenzi akasabonakala uNkulunkulu ngokuthi abantu babe nezinhliziyo kuthi awu labantu banoNkulunkulu obabheke nampa kulowa muzi unalesa salikwazi sihlala sodwa baba basihambela basihambisela ukudla hawu nampa ya baba bayasiklinela hawu basiwashela ngisho washing hawu nampa yalapha yabayothandaza kuyagulwa banoNkulunkulu bahambisa uNkulunkulu le imoto ezibatshazwayo kunabafana okuthiwa amaphara abazungeze yonke le ndawo umuntu ashiyanga ngisho isenti umnikele awulungisile lo mfana ubecela ishumi akamnika ngishumi kodwa esontweni uyakonikela ngo10,000 ngikhuluma emfundisi ngendaba eyakenzeka ngesikhathi somprofeti uMuhammad esesemeka ukuthi wafika kwakuyizwe leli elinamaphara nje obukhuluma kwangemasela kwakunjani kodwa kwathi makufike yena bashintsha abantu babona uNkulunkulu bayeka lo ilapho le ndaba lekuthiwa ngisho abadayisi ababedayisa ezimakethe nje ukubona emarket sike sane Rasta la uRasalam elikithilike la eMalawi la fica khona abadayisi basemgaqweni uthi mabeqeda ukudayisa entambama abayithathi impahla bagoduka nazo bavele bamboze nje ngo plastic bamboze bahambe akekho zontshontsho uthi nase Ethiopia wafika kuyileso naseMecca ke mayifika umprofeti Muhammad kwakunamasela kodwa enye insizwe yafika eyafika yaphenduka ngalo lelo langa yathi mayifika ifika uLesihlanu usuku lomthandazo wokungenisa isabatha mayifika hawu kwathula kangaka emarket kuvuliwe kodwa hey ithi mayabuhamba nayihamba nabo nebuthe lalimphelezela hey nayi nemali ihleli nje umuntu kuvela kwasha isikhathi somthandazo washiya imali washiya impahla zakhe wahamba waya emthandazweni uzobuya emthandazweni futhi aqhubeka adayisa ifica isakhona akekho umuntu ontshontshayo manje endawo embika nje kushuthi abantu yini babalekile bayephi hayi bahambe edrobheni bayezwa ngale hawu kunomsini kunemvunge khona ngale ehamba zafika kule mvunge uyafica bonke abantu bahleli bashona bavumbuka nje obakuhlala kwenza amasunimane emayithandazi hawu afika ibuke lento amalindi kuphume hayibo bese ebona lo ayeze kuyena hayibo kwenze njani la hayi phela lese kwafika umuntu kaNkulunkulu ofike la wenza kanje hayi ngifisa ukumbona lo muntu kaNkulunkulu ngingaze ngiyiqhathe indaba kodwa ngikuleyo ishoyo yomfundisi ukuthi abantu bakhuluma ngeimangaliso asikho isimangaliso esedlula ukuthi abantu bayeke isona isona isimangaliso angabe sikhuluma ngaso lezo ukuthi hey yabonanda hayi impela kunoNkulunkulu kubonakala ngani hayi abantu bakhona bebephuza utshwala hayi kuvaleka amathaveni manje hey beke ingabanjwe inkunzi bengaba hey ungahamba kuze usukwazi ukushiya uwashile nje ukhuleke ukwazi ukushiya nje uvulile makushise kushaya umoya uhambe emola uzubuye ngeke ngene isimangaliso ke lezo hayi lesimangaliso sakho wedwa ukuthi uthi kwanza kanjani sokusinda komzimba ofayo kodwa manje ukufa kugcwele umphakathi wonke uya ubhubhile nje umphakathi ufile ngoba manje lokugebengu ifile nya okuyona into kaNkulunkulu kubantu iyona efile kakhulu uma unakusisa awungakhumbula incwadi yayezekiya siyifunda ngelinye ilanga sibe nenhlanhla sibe nenhlanhla ukubona lokho lokhu ukuthi kube khona indawo ukubeka izinto engantshontshwa umuntu bengithi ngizoya lapha sigcina sikubonile thina ukubonile emqokolweni impahla ishiya bonile uma ungena ngomgwaqo walapha e320 isihlahla ngithi sasikhona kwakufike kushiya isikhwama nezicathulo nayo yonke into uthatha isicephu sakho nesihlabelelo neBhayibheli uhambe akekho oyithathayo ngaphakathi akekho oyithathayo ngaphandle namhlanje ke umuntu odlulayo umphakathi ebuhleni imfundisi ukubonile lokho esangweni la sekuyirank khona abantu babe bashiya ikhwama akhuphuke baye phezulu mhlambe ke lapho kwangasafana sekuphami lokho khona amadoda ukuthiwa kadile la ngikhuluma ngendawo
la khona kuyaluza khona abantu abangakholwa Aha. lapha kwakuwumuzi wokukholwa lapha ekuphakameni bokunamandiya kunawo yonke uhlobo lomuntu beqhamuka umuntu edakiwe kodwa ngeke asithithi isikhwama seNazaretha amakhosazane meya emfuleni ngoba abephuma neatmosphere yasezulwini iphunga anuka lona enuka iphunga leNkulunkulu ehambe yaphansi ediphini eyokha amanzi abafana mebe wabona ungayikhulumisi le yakashembe bazwa iphunga ithi inkosi sebekhona abafundisi basesogwini yibaphi labo bafundisi yilaba othi mewumshumayeli ebebhize encenga manje kwahle umfundisi ayikho indlela ukuthi ungikhulumele enkosini ngiphuphe ngumvangeli nalomfundisi okhulunywa kuyena na unomoya wasemhlabeni unamalini ebese kulungile ngizokuchobozela choboza nawe hambe useyoguqa ushambeke akanendaba nento oyicelayo kodwa uphika ngokuthi ngesikhathi ucela ubasa umlilo ozokuthiwa wena ukuthi uyashisa uyabanda angithi uyicelele wena uzokupha ukuze ngasho ukuthi akaphani uthi la kumina khona konke uthi ukufa mukucela khona ukuphila mukucela khona akukho ngekho usiyacela ke usezonikwa lo muntu yinye into awugcine icelile uzogcina ecela ukuba ushembe uqobo lwakhe ngoba ubuswa umoya wasezweni ithe incwadi oyifundile emfundisi abesibili baseThesalonika 2:9 kuyakuthiwa lofu ithi waphonswa phansi emhlabeni nezingilosi zakhe kushuthi isikhathi ephonswa phansi izingilosi zakhe yizo lezi eziphenduka abafundisi yes labo ukhuluma ngabo kungena umoya wazo aha ahlale yena ayithuma abukele ya basho ziyasho phela lengilosi zakhe ushembe meyiphuma entabazo ento shembe lento sayibulala usuyaphuma uyayivusa wena udese ngiyahamba lalela ke wena wedwa thina sibathathu uthi uyobeka itsheli lodwa liqondile sibeke amathathu agwegwile kumuntu nomuntu ophendukayo siyobe sifaka imoya emithathu eyomtshela ukuthi kuphi kuba yiNazaretha ithi ka 12 ngiyidanga ngaloko thokozani nina mazulu nabahlala kuwo maye kuwe emhlaba nakuwe lulwandle ngokuba usathane wehlelekini enola kolukhulu azi ukuthi unesikhathi esifushane maye kuwe emhlaba maye kuwe lwandle nawe lwandle njobe ngaphela olwandle manje bethi hazi beyokwenzana abantu bahlale benemkhuba bayenza khona kodwa kuthiwa maye kuwe emhlaba nawe lwandle khala ngomhlaba nolwandle manje na ke kunemoya akusabhekwa ngani ukuthi ngempela olwandle la yini ezosisiza mokuthiwa maye kuwe kusho ukuthi olwandle nakhona kujikijeliwe khona njengabe ubabona bapheli khona napha abanye bethi bayindlondlo zamanzi manje khona lapha bangena bavumbukelwa yini lelando olwandle ama marine spirit awuzwakali mwandle angithi nje banikhuluma kunemoya yasemhlabeni nemoya yasolwandle le yasolwandle iyona ke enamandla ngoba yini amayile kuthiwa ama marine spirit le buyingena emabandleni yona ikwazi ukungena ngisho emabandleni njengoba nisho nje ukuthi ikwazi ukutshala lo moya lo incwadi esihlase sicaphuna 15 Korinte bokuqala ikhona imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa neyasemhlabeni iyodwa imizimba yasemhlabeni ikhanuka kwezwe imizimba yasezulwini ikhanuka kwasezulwini kukhona indaba oyithintile emfundisi engafuni ukudlula kuyona kade ukhuluma
ngokuthi uSathane ummangaleli uyena omangalela abantu kukhona incwadi kaJuda incwadi kaJuda ke eBhayibhelini ungaze uyicishe uyibheke uze ungayitholi ngoba iphepha lodwa uJuda 1 kuphela igcina kwayo iphepha lodwa kodwa ekaJuda moya lapha ku9 ithi kepha uMikhayeli ingilosi enkulu lapha ephikisana noSathana ekhulumisana naye ngesidumbu sikaMose akabanga nasibindi sokuletha ukwahlulela kokuhlambalaza kodwa wathi inkosi mayikujezisi uyazi lencwadi uzongayizwa ngoba ivele iphelela kodwa inkosi la ngayayichaza kahle mawufunda indaba kaMose ngale eTestamenteni eDala kuba ukuthi uMose nje wakhuphukela entabeni waphelela khona ithuna lakhe laziwe kodwa nakho masufika la kwekaJuda sekuvela ukuthi hawu isidumbu sakhe saba ngoMikhayeli noSathane owami lo uthi uSathane hayi owami lo uthi uMikhayeli inkosi ilanga viki yayichaza lencwadi ithi cha phela wathi mayisehambile uMose useyafika omubi usethi cha akwazi ukezulwini ingilosi ziyamvimba zomubi waze wafika naye inkuzimalanga uqobo lwayo yathi cha wena phela waphula izwi kaNkuluNkulu awumlalelanga wathi shaya intshe kanye wena walishaya kathathu wawusenza umuntu le divine right manje ke wena awulalelanga izwi ngakho ke awuyi ngowami uthi ithi inkosi ilanga kwathi kusabangwa kunjalo kuse nalokho kubanga kuse kufike nezingilosi ke manje zikaNkuluNkulu lezi abahlangabezi laba ekhulunywa ngabo abahlangabezi bahlangabeza uMose uSathane uvimba abahlangabezi utho wami lo uyabavimba uhamba nebutho lakhe unamandla adlula uNkulunkulu lo wakwazi ukushaya itshe ukukhumana wathi mina ngivula amanzi kubekwa incwadi la kuvulwa amafayela kuthiwa hayi onjena ka uNkulunkulu owami imina engamenza wakhukhumala ngakho owami konjalo waqhamuka kuMikhayeli ekuthiwa yena wathi mayifika akakhulumanga kakhulu wavele wakhomba itshe ngomunye kuthiwa akhomba le itshe ngomunye laqhakazeka lavuleka kude lishanga umbani sangena phakathi isidumbu wasethatha isidumbu sikaMose wavele wasidijela sangena phakathi saphelela lapho ila ithi khona ke inkosi ilanga njengoba silapha ke enhlangakazi ula uMose sisethuneni likaMose isho njalo ke inkosi la iyona ecacisa lencwadi ngoba lencwadi le uthi mawuyifunda la ivele iphele lana nje kanti futhi ngale Testament elidala ikhona kodwa uyizwa ukuthi kaMose kuphelela ikhodiwe sekuyihora lesihlanu manje sizothi mase sibuya ngale bese siqhubeka nalo uhlelo sithi sikhumbule kuphakameni na 88.4 FM njalo ngamasabatha 4 to 6 ekseni sisuke sikhona sithi sikhumbule kuphakameni ukhumbule emlaleli number 0687649969 0687649969 iyona number ka WhatsApp leyo ozosithola kuyona ake sigwinya manje Khumbule kuphakameni nanda 88.4 FM njalo ngamasabatha 4 to 6 uzosithola njalo ekseni ngamasabatha 4 to 6 utshela nabanye ukuthi bazosithola lapha kumanje nje mawungena ku Facebook noma akuthuke phi uzosibona lapha ku Facebook live uthi sikhumbula ekuphakameni 1976 libhalwe kanjalo ipage sikhumbula ekuphakameni 1976 ila uzosithola khona sengisakhumbula nje mfundisi masibuya ke ngibuye ngencwadi yabaseKorinte besibili 11:14 la ithi khona akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya ngiyala kulaba ukuthi ukade manje ngiphuphile ngiphuphubani bebe uthi manje kufanele
ngigcotshwe noma ngiphupha ubani kufanele athi ngipho ukubezwe la bathi kwafika mina ukhokho wami wathi angenza ukuthi kodwa uthi ayibheka into ekuthiwa akayenze akuyona kaNkulunkulu akuyona kaNkulunkulu uthi angimgayele angimenzele ukhanjani uthi incwadi akumangalisi ngoba uSathane uqobo uyakwazi ukuthi ayiguqule ingilozi yokukhanya uyakwazi angayiguqula ngisho ugogo wakhe angayiguqula ngisho umkhulu wakho angayiguqula ngisho ukhokho wakho ongamazi ke futhi ke nje kufike kube wes athi mina ngusibani uyawazi phela amagama enhlaleni washo lapha emsamo ubabiza uJosibani nosibani kulalele kunkuzimalanga kuyimoyana la kumtshela uyihlo uthi hayi lapha kule kunokhokho wakho abangamazi abathi ubani hayi ngizovele ngifike ngithi nguyena bazoyenza ke into engithi abayenze yazi usasho njalo Thabo ngikhumbula khona umama uMaria lo wasemlazi owabuye ekufeni ukukhuluma wakhuluma enye into uthi lo mama waboniswa ngeke ngamdlala nje la uthi waboniswe 17 ngamathuna asemlazi kwathi section emlazi la abantu basemlazi befihlwa khona uthi waboniswa ithuna nethuna uthi kwakusanda ngcwatshwe kulo mathuna uthi waboniswa ithuna nethuna kumi isithunzi esimnyama esembethe ngokumnyama uthi laselithi izwi ke amadimoni lawo azothatha imvelo yalabantu enzela ukuthi aphindele imizi ngemizi leyadizongcwatshwa bafike bayiveza ukuthi hayi imini yabo ukuthi manje bathwebula manje isithombe salomuntu lo lele la ukuze bayodla lapha emndenini ngemndeni basebezovela manje bayabantu abadinga abaswele bese benza lento ishotha ukuthi ukudukisa abantu ukuze kudlele emoya le ngeyindlela eziningi ufakazela lo ukushotha ukuthi imoya yakwazi impela ukuthi izenze umuntu wakini wena ukhumbula umuntu wakini ulungisela umuntu wakini kanti ubhizi ufida imoya sekijimelelo phambili mfundisi ngiyacabanga ukufunda incwadi la angiqala ukuyifunda ngiyaphinda ngiyayifunda siqaphele le ndaba yabafundisi basesihogweni kuthiwa bazobonakala kakhulu uma sekuzofika inkosi inkosi ke kufuna nazi ukuthi kumina akukona ukubuya kaJesu kumina ukubuya kaJesu amen angazi noma ngikhuluma kahle akukho ukubuya kaJesu kumina ngoba ngimuzwe ethi uyabuya ngimuzwe ethi Jerusalem wena ubulala abaprofeti okhanda ngamatshe ababethunyele kuwo ngithi u23:37 kuMateyu okhanda ngamatshe ababethunyele kuwe ngangithanda kangakanani ukubuthela ndawonye amatshe lakho abatwana bakho njengesikhuwa sibuthela ndawonye amatshe lazo kodwa uvumanga bheka ke sengushiya nendli yakhe isalichitheka namhlanje abantu ababoni ubani ozoya eJerusalem namhlanje ungaya Thabo eJerusalem ungaya eJerusalem yafiwa kumanje uthini isiqale sika Jesu wena ubulala abaprofeti okhanda ngama manje sisaqala phansi sikhuluma kakhulu leyo nto izasisiza ngani ngoba thina kufanele sithi thina ufikile olandelwa izizwe ufikile simzwile ithi ke le ncwadi engiyifundayo silalelisise abase Thessalonika besibili nendini sahluko sakhona sesibili ngizoyiqala ku1 ngize ngifike la icela eyayiphela khona kepha siyanxusa abazalwane mayilana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo ukuba ningashe sinyakaziswe emqondweni yenu ningethuswa nangomoya noma ngezwi noma ngencwadi kungathi ivela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile nathi sithishiswana la kuthiwa khona abantu abazofika nemoya athi umuntu hayi ngoba lo moya ukwazi ukubona ukuthi mina ngizalo ubani lo muntu uyayifunda incwadi sithi uzokuthi ufunda incwadi shaya iBhayibheli umuntu sibona sikhetha ukuthi ufunda incwadi
kuthiwa singathuswa ngisho nayincwadi isho njani Nkosilanga isho njani ithi nibhasophi iBhayibheli ngoba noSathane emayise ufuna ukunidukisa usebenzisa khona unevesi lakhe uthi ke mase eqhubeka makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba liya ukufika kungakaveli iqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa ukhona umthetho namhlanje akho ngane ehlonipha uyise akho ngane ehlonipha umzali wayo izingane suthi yakhuluma ukuthi anginababa mina ubaba wami awuyena ubaba wena 4 omelana nakho konke nosikhukhumeza phezulu kwakho konke okuthiwa kunguNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempelini kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu hey bangaka abantu namhlanje khona abanikizela ngemali emzimbeni sithatheke khona abanye abathi mebekhuluma izinto zenzeke manje bese sithuswa yiloko bese sikhohle ukuthi into esemqoka ukuthi lo muntu uyazi indlela ezohanja umphefumulo ithi ke anikhumbulini ukuthi ngisekhona nganitshela lokho senikwazi ukubambezelayo aze ambulwe ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlelo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje lapho ke uzakambula lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo lowo okufika kwakhe kusebenza kaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso ayibonakaliso ezenziwa abantu namhlanje nezimangaliso kuthiwa ke uzofika uzozibonakaliso ezixakayo izibonakaliso nezimangaliso zamanga nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe ngalokho ke uNkulunkulu uza kubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamele ungalungi balahlwe isho njalo lencwadi engesifunde lapha enjumayeleni zenkosi ilanga ngicabanga ukuthi iyiphi le edition first edition yeah first edition ithi inkosi la mengiqala kuphoto 44 njengoba ngisho nje awuvelanga lo mzi ngokuthanda kukaShembe uShembe engenasikhathi sokwakha umzi wayehlupheka nje engumhambuma kodwa uNkulunkulu wasewuletha ewubeka lapha ekuphakameni amasango abamane mabili ngaphambili ngasentla asazi ukuthi mangake ezulwini kodwa sikwazi yothina lapha emhlabeni mane awunakwakhiwa ke kwenye indawo uma usuka lapha emhlabeni uNkulunkulu uyosuka phakathi kwabantu bakhe wake wakhona umuzi kaNkulunkulu eJerusalem kwaIsrayeli owakhiwe nguDavid noSolomon uDavid washiya sewukhombile eselungisile namatshe namawindi nakho konke wathi uNkulunkulu cha ungawakhi wena David ngoba wake waphatha umkhonto wachitha igazi wakwaza abantu uzokwakhiwa indodana yakho uSolomon kwathi umzukwane uchitheka lowo muzi awuzange wakhiwe umuntu amaJuda ahlupheka nanamuhla uyisho nini ubaba lento mucangicela inkonzo leka 1966 yama 60s kodwa namhlanje kuvalwe ngehlahla namhlanje kufa abantu abayinkulungwane ngosuku ezingelwa njengezinyamazane izwe lonke uma eqhamuka ngoba kwachitheka umuzi wabo uchithwa ngamaRoma awushisa kwaba sengathi awuzange ube khona amazwe enkosi ilanga la mfundisi omubi wanikezwa lo mhlaba waphonswa kuwo kwathi okuwe emhlaba incwadi lapha futhi
Iphi le abase Korinte besibili 4:3-4 ke sifundeka Ncwadi yaseKorinte besibili indima yakhona u3 kuya ku4 isahluko u4 indimana u3-4 kepha uma ivangeli lethu lifihlakale kwabalahlwayo 4 okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu ithi wo kahle ithi wo kubona yeah dithi okukubo wo kubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisi uNkulunkulu walelizwe uyi lo mubi ngoba wanikezwa lo mhlaba so ngaleyo ndlela uma kukhulunywa bengezwa laba vele baphuphuthekiswa kufanele bangezwa ngoba manje baphuphuthekisiwe ingqondo zabo zivalekile bathi bashaya ngomathithibala ithi incwadi lelizwe lifihlakele kwabalahlwayo usukunokulahlwa mongalizwe izwi laNkulunkulu lisobala yazi umuntu kwaphi akuphikise ayikho leyo akuphikise nje into ibhalwe phansi athi ayikho leyo nto vele ilaba kuthiwa bagcinela ubumnyama ngoba manje into ithi ikhona athena ayikho hawu noma yini ke nje emhlabeni khona abantu abaphiwa leyo ngqondo ukuthi noma yini ekhulunywa nje uhlale ephikisa ukholwa ngokubona ngakhuluma ngebhola ngakhuluma ngepolitiki uhlale ufuna ukuphuma eceleni nje yena akukho nje afuna wakuphiwa nje ukuthi yena wabela ukuphikisa bakhona abanjalo noma sekufika ke indaba kaNkulunkulu ngoba waphiwa nje ukuthi yonke into ayiphikisa hayi akabe sezwa lutho inanda 88.4 FM isikhathi manje imzuzu amashumi amabili lishayile ihora lesihlanu 5:20 ekseni umhla ka24 kuFebruary 2024 uhlelo sikhumbula ekuphakameni sikhona ku Facebook page sikhumbula ekuphakameni 1910 uzokwazi ke lapha ya uPaul kuyiposta iyasho ukuthi ningabi njengoyihlo noma ningabi njengobaba benu kwabanye ke namhlanje kuthiwa ningabi njengokhokho benu kodwa kuseyiyona kuseyisemazwi nje ukuthi asebekwe ngenye indlela kodwa kuseyinto eyodwa yona leyo ukuthi uShembe mayisefikile uyasincenga ukuthi singazenzi ibukhuni inhliziyo uyazizwela empeleni uthi singazenzi ibukhuni inhliziyo akasifundele incwadi yeah ekhuluma ngobukhosi njobe sebale odingana nosenza ngakhona amazwi esikhonzi senhlupheko uShembe ekuphakameni ngoJuly 1928 kwakuthe ngesinye isikhathi ubaba mkhulu wathi uma engena esontweni amakhosi angabosukuma kepha kwathi ngoJuly 1928 wathi kwenziwa yini nina amakhosi uma ngingena esontweni ningasukumi na aphendula amakhosi athi washo baba wathi yebo kwasho mina kepha mina anibazi obami ubukhosi ukuthi bavela kanjani mina obeni ubukhosi mina ngiyabazi obeni ubukhosi bavela kanjani wathi ke ubaba mkhulu kithi ngolunye usuku ngihleze endlini yenkonzo ngangidla inyama yomlenze wenkomo kwaqhamuka umuntu wangena lapho ngikhona kwathi uma ngimbona lo muntu kwaqhamuka izwi lenkosi lathi Shembe ngathi inkosi lathi thatha lo muntu umgcobe ngamafutha aleyo nyama oyidlayo umgcobe abe inkosi ngamenza lo muntu waba inkosi kepha ngaleso sikhathi amakhosi ayengakabikho emhlabeni ubukhosi basezweni baqala emoyeni wabugcoba engakabikho amakhosi wabagcoba
ngomlenze wenkomo amafutha omlenze wenkomo ayidla ngokamo ejulile manje ijulile lento uma kukhulunywa ngamakhosi mase ubhekisisa ufika akuveza ukuthi futhi ubukhosi baqala ngaye ufika akuveza ubukhosi kakhulu mokhumbula indaba yasemachunwini kunezimpi emachunwini ukuthi uShembe wenze njani inkosi la ihlala inkosi yamachunu eyayihlonipha kakhulu ngicabanga ukuthi ihambe isindala kuna wonke amakhosi mengicabanga inkosi yasemachunwini sokuhluleka izinyanga kufuna kuqedwe izimpi yayizwe indaba kaShembe kuthenge elinye ilanga yayisiplana ethi yazi into engizoyenza uzofuna ngitshela isizwe ukuthi ngithola inyanga asifaka imali yokuthenga intelezi bese simemezela isizwe wathi bantu bami soyinqoba impi fakani imali mayisothi ngintelezi ngithola inyanga yakude kabi angathi wayikhombapi kuthiwa abantu bajabula bafa wona inkosi ngokujwayelekile inkosi bayithanda phela imithi iyakhuza inkosi makuliwa ngokujwayelekile yathi mithi ithola inyanga kuthiwa nikela kakhulu amadoda kakhulu kuthiwa nikela banikela wayesethi hayi sokulungileke manje wayeseqonde kuphakameni baba kunempi ezweni lami ngizocela ukuthi iphele ngicabanga ukuthi inkosi yasemachunini uzoveza ukuthi uyinkosi yamakhosi yayicabanga ukuthi uzothi nanka amanzi hamba ufuku bachele bazolunga ethi biza umhlangano wabo bonke abantu wesizwe hawu bayalwa nje uzobahlanganisa kanjani bela wathi ngithi uzonikela biza umhlangano wabo bonke abantu wawubiza umhlangano zafika insizwa kuthiwa sesimile isilwana sasezulwini kuthiwa impi yaphela ngalelo langa ngokumbona ngamehlo oyephethe isibhamu oyephethe umkhonto kodwa sebembonile ovele ezulwini oyinkosi yamakhosi akekho wacabanga ukudubula umuntu lapho ubukhosi busuka khona esebone amandla obukhosi basezulwini obuphethe amakhosi asemhlabeni kuthiwa bonke bashona ngala nalapha eJudiya bakhombisa kuba inkosi yamakhosi methola indawo yakanzuza amadoda ayahlangana ubaba omkhulu inkosi ifuna ukunika uShembe la indawo yedlelo lethu kubila kubekiwe kule ndawo asekhonjiswa inkosi ubeka ukuthi kunenyoka ngene meke wangena kuleli hlathi izomsobozela inyoka mase kubiza isizwe ezobekwa kuthiwa bangena abanye babethe simshayile simbulele ngesagila namhlanje kushaya uShembe amabutho bamsongela bakhona babephethe nobhushu kuthiwa yathi mefika into yasezulwini yayibabingelela kuthiwa bavuma kuthiwa zaqala zabuka indundayo akuyena umuntu labantu manje sangabe sakhuza isagasembi kwaqhamuka lo muntu bangabe sakhuza isagasembi bahlomile labantu akasekho umuntu osuke usinga lwempi kuthiwa esethi bathi abami senifikile tabathe sesifile wathi nizongena kuleli hlathi ke naleyikhali zenu leli phela kuthiwa lelo bokuthiwa ngene yena ukuze adliwe inyo ufaka bona manje wafaka bona ikhala babezomlimaza ngazo basebenza ihlathi kuthiwa zasebenza ihlathi balichaba ihlathi bathi beqeda kanti ubani babuzana kwenzeka ikhaya cha mina ngiyinkosi yamakhosi ningabe njengoba babeni abazenza khona inhliziyo zabo uJehova azobajezisa kanje usenza ngakhona njobe ngena la usenza ngakhona wayazi indaba kaHlaka engakazalwa ingakho umesezwa kuthiwa intokazi yaselangeni iyithwele ehambe fike embeka uphawu emsika indlebe wayenza uphawu lokuthi lengane ayibone nominini
kwabikezelwa ngayo kubikezelwe ngayo kodwa selenzile uphawu lomsika amandlebe usethathwa uthando lokuthanda abanye hayi lengane ngizala ehlathini ingaba inkosi kanjani usekhohle ukuthi izalwe ehlathini kodwa eyesimemezelo sasezulwini wayenza likhona inhliziyo yakhe ingakho kwathi muzwane qhamuka ibutho la ikhuliswe khona ilembe Malgiya la dlula zonke insizwe ezinye usenza ngakhona icala ukumbona seyinsizwe mebuza lensizwe edlala kanje lapha yaba wangane yakho le kuthiwa waqala lapho ukugula shawu uvalo ukhumbula amazwi awatshelwe ezulwini twasha uvalo wagula from there kwaze wafika usuku lokufa ningabi nje ngoba benodingana nosenza ngakhona waphazamisa icebo ezama ukuphazamisa icebo likaNkulunkulu udingana wenzani uyena udayisa umfowabo uthambulayo wakuzungu uzungu lokubulawa lenziwe ningabi njengoba babeni manje na ke asikaze sihlale phansi siyilungise lento ukuthi lo wadayisa abafowabo kwenziwe inhlambuluko phakathi kwabalele ukuthi wayedayisa abafowabo namanje abangenelani labekho angithi sizwile inkosi yakabiyela ukuthi ibinjwa amakhosi udingana nosenza ngakhona amakhosi angaphambili abavimbili ukuze kulungiswe indaba okungenzeka ukuthi ubukhosi bakaZulu nje wabuxakekile bunje bubhajwe lapho hayi futhi nje angithi nala sekuthiwa esithi babamkhulu mfundisi wenkosi nawe baba Thabo ku 116 isihlabelo samanazi uthi uyabizwa inkosi Solomon noma esefikile ukuzolungisa isimo sobukhosi shuthi ngabe isizwe sala eSouth Africa ngaba sihluphe ngalendlela esihluphe ngayo kube wakwamukela bawamkhulu ekulethekene uthi ngizoqinisa ubukhosi bakaZulu washa uvalo kuthiwa yathi inkosi ngabe zitha sizongena lapha eqhugwaneni ngilishise siphakathi ukuze uqine ubukhosi phuma emlilweni efuna ukwenza into kaMosi okwasha isihlahla sangavuka wayenza likhona inhliziyo ngaba sihlupheka esikhundleni saloko mephuma ubona intombi yena uyatshelwa futhi khona lapho le ntombi oyibona ingane yami ingane ekuzala umuntu kazana inegazi lasezolweni waqhubeka wayithatha konke lokho akaze kuhlalwe phansi kulungiswa nalokho kuyanconywa ukuthi sihlobo thina kodwa akube kusaveza ukuthi kwenze kanjani lobuhlobo bamkelekile ubuhlobo obunesici ithi enye indaba ekhulunywa inkosi ilanga kuyona incwadi eyintshumayelo zelanga ithi ngake ngakhuluma kanjalo ngesikhathi esiphambilini ngathi izwe lakaZulu lafa mhla ukhokho benu bethatha amadodakazi abo bewanika izinja ngathi lapho ngalelo langa mzukwana okhokho benu bevula izindlu lapho kunenkatha bekhombisa abantu bokuhamba bathi nansi inkatha yakaZulu yenziwa njani na yenziwa kanje abantu abangazithandi abantu abangazithandi abantu bokwenzani umuntu ongazithandi uthanda ukudla kuphela ngokuphika ukudla nje uzokhomba yabona ke khipha zonke imfihlo nasinda ngakho khipha imfihlo zonke manje namagugu ongathandi impilo yakhe ongathandi igugu lakhe abantu abazithandayo namuhla ngamaSulumane kuphela amandiya alandela kamva amaSulumane aphambili bese kulandela amandiya imfihlo yawo ngeke uyazi into aphila ngayo ngeke uyazi futhi ngeke uyiqonde amazwe enkosi la thina mokufika umlungu uthi uvela phesheya kuthatha ihawa nikwe kuthiwe isipho sakhe kodwa ukwazi uzwe mokusuka amakhosi alakithi eyaphesheya Afrika nika isibhamu uthi sebenza kanje sinikwa leli hawo into yokuvikela isizwe lokuvukela isizwe ulinika isitha
uzofika ngani uzawufika ngani isikhathi manje it's 28 minutes to 6 o'clock sesizongena lapha yakuma comment awamaningi kangako namhlanje kodwa ngizoqala la ngo WhatsApp kune voice note eyasuke yangena kumina ethunywa ubabuhlongwane ngicabanga ukuthi ngiqale ngayo yangesonto elidlule ngiqale ngayo le voice note ngoba manje yasala ngesonto elidlule sike sizwe ubabuhlongwane wayithini Nkosi ngoba Nkosi ngoba Msombothi yabingelela ekuseni ngiyancenga kancane noma ngalunga kahle amehlweni ngaboni kahle impela ngizongena ngiphume ephedlela ngiphume ephedlela kodwa nje okungisukumisayo ngithi mangase ngakuphawula lokho inkosi sephameni yongibopha yabo ngilongena ngilala ephedlela nje ngilala mhlambe ngesikhathi insuku zamasabatha ngoJanuary ngithuke indlela enqaba omama laba basilethela abaletha ukudla esemawodini benginikeza ukudla ekuseni beletha amatiye beletha yonke into singabatshela cha njengoba kuyisabatha nje itiye elifisayo asisebenzisi futhi ngesinko nje ngoJanuary nje kuyinyanga yokuzila ngoJanuary isinko asidle okunemvubelo nje ngokho sikusebenzisa usethi umama hawu baba wena usidla kanjani isinko wena ngoba khona omama baba naMazarete akade bethambaneza isinko na athuka ngase nawo beziphuta akuyona imfundiso yomprofeti lo iyona imfundiso sephamini kufanele babuze ukuthi umuphi ushembe wathi akudliwe isinkwa isikhathi somhlangano na ngizayiloko nje bafundisi bami ngithi ngiphawule kulelo daba njalo ukuthi mangabe kuyisikhathi sikaJanuary nangesikhathi sikaJuly nangesikhathi sikaOctober makukhona iNazaretha edithi ledlisinko noma ledlisinkwa leyo mfundisi ivela mina iloko nje ngithi ngiphawule ingcezu zenkosi uthi ngempela kusekude phambili iloko nje kwahlongwane lo enyulenzi ngangona ngiyalulama kancane noma kube ningi uyithiza kuvuma kahle ubhala ngakwazi ukubhala kahle kodwa ngithi ngiphawule lokho nje bantwana benkosi sephamini khona nomsebenzi ehlembe konke kuhambe kahle ehlembe anikhumbule anivikele kuzo zonke igabe khona emhlabeni nawo wonke amaNazaretha uNkulunkulu kashemba wakhumbule nabo bonke abagcinisa abantu abakhumbule amen uNkulunkulu akukhumbule nawe babo babuhlongwane njengoba esizwe ukuthi hayi kusenenkinga emehlweni amehlo umuntu omdala uNkulunkulu wasekuphakameni engathi angathumela odokotela bakhe basezulwini kube yibona abazohamba babheka isimo lapho ukuthi sinjani sibonga kakhulu kuba buhlongwane eNewland East ngiqhubeka futhi into ebalekile nomhlongwane yabo usabheka nje Thabo amahotela noma kuthiwa kephi uma uyichaza ukuthi mina ngingumNazaretha mhlawumbe uhambe ngokomsebenzi mhlawumbe uhambe ngokwesikole noma uhambe nje ngani uyakwazi ukuchaza ukuthi mina ngiyalizilela isabatha and bayakuhlonipha lokho bayakuzamela okwakho kumele uNazaretha noma kuthuke bayakuzamela bayakulungisa mawuchazile muchazile ngoba nangu nayo babuhlongwane wachaza base bayamzamela ekuzodliwa uyena hey banguNazaretha ake sibheke futhi la
sekhona la ku Mduwe Reservoir yizwe uthi mini mayibe inhle kwabangcwele nanga ameni mfundisi kanye nawe baba ngicela iclip ephathelene nomqalo wendlela kanye no Sibisi eMkhomazi angazi ke la khulunywa ngani akhuluma mayelana nolokhu no iseka ka Anti Mayibisi uGunzu ngimekhuluma ngosibisi uGunzu lo akazisho ngokuthi nokuthi ubani lo othumela nani itshumayelo nje ziku YouTube angayobheka ku YouTube sikhumbule kuphakameni ku YouTube usibisi okhona eMkhomazi uGunzu noKhasana abaseyibisini kubo kanti Mayibisi ikhona indaba yabi ithinta izithinta ukekana Pule ngitsothethe ngiyabingelela studio kubaba Mfundisi Phutshabo noPhutsandile siyabonga izifundiso enisipha zona siyacela uNkulunkulu asigcinele nina iqhubeka njalo ningakhathali ukusipha ulwazi ngiyabonga ngihleli nani nginilalele amen Puleng ya hayi siqedile la ku WhatsApp sijikele ngala ku Facebook sibone ukuthi khona bani Facebook ukhona umduduzi kaChakide Pilonhle boko kwaQolomba Matikwe Myeni siyabonga siziqabe kuba ubani la Kosentsha mzukulwane kaDele Lephalo Nayile Muhoto bese siza la nangu Pomba Mkhwanazi uthi ngiyabingelela studio ngicela ukubuza lapha Mfundisi Thabo Mwandla ebandleni lamaNazaretha njengoba bebaningi kangaka abantu abadukile emthethweni kaShembe ngabe kungenzeka yini kuvele umuntu othunywe ezulwini noma ngabe kungenzeka yini kuvele umuntu othunywe ezulwini noma cha akase kuvela ngoba wafika uShembe ngeke amukeleke kumaNazaretha noma ngavela uShembe hlamba kahle noma ngavela uShembe manje usengamukeleka yini uzohamba uzo ngabe kungenzeka yini kuvele umuntu othunywe ezulwini noma cha akase kuvela ngoba wafika uShembe ngeke amukeleke kumaNazaretha yayile phathe ukugcinyana nje silahlayo kodwa lapho umumuzwa lapho uthi njengoba abantu sebeduke kanje ngokwakhe uyitshela ukuthi khona umuntu ozovela ovela ezulwini kodwa amaNazaretha ngeke amamukele ezoqondisa okungadala abangamamukeli ingoba uzobe ngavela ezulwini kodwa mevela ezulwini kuthiwa uma sekufika ukuphelele lokho kungaphelele kuzophela uma ubona abangamamukeli ingoba uyobe khuluma ungekona uma esefikile ngoba ithi inkosi ithi bizoba kuhle kuphinde kasikhombisa uma sekufika ukuphelele lento ingakho ithenye insizwe enkosini ilanga ngizokhuluma kabi manje ithe enkosini ilanga baba nje kusaqala ukonakala kodwa mase kunje baba kusawulunga isophinda ilunge lento bobe nalunga uMnazaretha ithi inkosi obukanyoko uMnazaretha ongeke bulungi yamtshela emehlweni yathi lobu obukaNkulunkulu uzolunga akubono ba akubono bona bakini akubona obeyilili lobo basezulwini njeno esegive up already yeah manje ukhuluma ukusuka ingakho ikhuluma indaba yaseWales ithi mase kumnyama abantu ababa nenkinga abagijima abaphaquzayo uyabona abaphaquzayo njengamanje sinenkinga khona abantu abakhuluma baze kuze kushiya ikhanda umbuzo sehamboshe mbaba ngaki sehamboshe mbaba ku6 omuntu usekayi ngisho nakumhlongo mekwathi unoShembe aye kumhlongo lapho kathi uShembe akekho la kaMhlongo lo muntu kodwa umumze khuluma akhuluma zanwa ikhanda azakhala inkosi kodwa yasho kahle inkosi la ngathi sazoke sihambe thina boShembe finish yathi lekho isikhathi la kuzoka ngabikho khona uShembe emhlabeni kodwa
siyophinde sibuye futhi kodwa yasho khona ukuthi khona isikhathi so ngicabanga ukuthi mayithi khona umuntu osawuvele angisibona isidingo somuntu ovele ezulwini ngoba ushemba ukushiya konke kade ngilalela iclip kade sikhumbule ephakameni noma athi kade ivako umculo umbuso inkosi ngithi bekuyinkosi la ngikhuluma ngokuthi ushembe wakusho konke so ngamanye amazwi umsebenzi wethu njengoba sihleli la mfundisi ukulalela izwi ukuthi lathini siphinde kwashiwo ukukhumbuza ukuvuselela akukho kusha webhomba mkhwanazi lokuhlukana okukhona kwakhulunywa ngayo yes futhi ukuphela kokuhlukana khona akuzoqhamuka kochwepheshe abafunda incwadi kuzoqhamuka uNkulunkulu njengekholwa njengeNazaretha mina njengoba ngihleli la ngazi ukuthi ngelinye ilanga umuzi wokuqala nomuzi wokugcina umuzi wasephakameni ngelinye ilanga siyoba sephakameni sonke sokuphelile konke kodwa njengoba isho incwadi isho nenkosi ukuthi bafikile abasesihogweni sebephakathi kwethu so isikhathi sabo lesi ingakho ke singekho isidingo zokuthi kufike omunye ovele ezulwini ngoba uma bengezwa lokho kwakhulunywa vele isho njalo incwadi ithi kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo vele kufanele bangalizwa kufanele balahle baze baphele mase bephelile uNkulunkulu uzoyivusa into yakhe abantu bakhe bazolizwa abakaNkulunkulu bazolizwa izwi ngakho ke kukweya amandla kaNkulunkulu ukuthi sithi ngeke kusalunga cha njengoba usho nje Thabo yena ulindele ukuthi kube nesiqu phambi kwakhe kanti isiqu noma singakhona sizophinda lokhu umprofeti okubhaliwe okukhona ukuhlunga imfundiso ukuthi le mfundiso ekaShembe noma kuyona nekaShembe nanokuthi ubunazo kufanele bube kuwena ungabheki ukuthi kuze bube umuntu ophambi kwakho ozokufundisa bona kufanele kube ubugwinye wena bube ngaphakathi ngoba uyifundile incwadi yabaseThesalonika umfundisi nayi 11 13 to 5 lethi ngokuba banjalo bangabapostoli bamanga izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu akumangalisi ngokuba umfundisi ufundele ethi kuyakufika umuntu ithini mfundisi ufika kalokhozi ukufika kwenkosi ithi ngingakahambi kanjela inkosi yasitshela inkosi la uthi ke uyoyishaya uNkulunkulu azayihlalisa ethempelini uthi indodana yokulahlwa manje uphendula ukucaciselena ubhomba uthi noma uthi kungakhona ozofika ahlale phambi vele yathi incwadi uyohlala ethempelini liyakho uJehova ohlala kulona ithempeli kodwa uyobe ekhuluma amazwi ongewona kaJehova uyobe zenza uNkulunkulu enza imangaliso akwenze ngoba uyobe ekhuluma ngabantu bokulahlwa abafuna izinto zenyama until kuze kulahlwe bonke abokulahlwa ebese uNkulunkulu besiyafika emobala mesifikile inkosi konke okungaphelele kuyophela ngoba phela ishilo inkosi ngo1963 yathi namba sebefikile kufanele baze bapheleke akabamba imfundiso nokuthi imfundiso ikhuluma ngoShembe yini ngoba yathi inkosi noma abafundisi kanjani kodwa bheka umoya wamfundiso ukuthi ukufundisa manje uyayibalekala imic yabo uthi bheka umoya wamfundiso ukuthi lo mfundisi unomoya kaShembe yini ngoba ngeke akufundise ingulube ngeke akufundise ukuthi yabo ubamba imfundiso ukuthi okay imfundiso ekaShembe yini isefo sizoqhamuka lapho ukholwa obuNazaretha ngeke kubulawe ukona kwabantu kodwa ukukholwa okuzongenisa abantu ezulwini ukuthi umuntu ngamunye azigade yena ukuthi uhamba kuyona nimko musu ukubuka ukukholwa kwabanye gcina imithetho kaNkulunkulu awuyazi mubuka abanye uthi kuze kufika umuntu ovela ezulwini ichile nje imithetho ezulwini songena ngokugcina imithetho ayishile kaNkulunkulu hayi ngokuthi kuze kufika umuntu oNkulunkulu lokho kudala ukuthi sibonakala sabantu abafuna umuntu ozokwenza imangaliso sifuna umuntu asifuni yasho inkosi la ngathi omubu uyaqomisa uhambe eqomisa umuntu ngamunye
uzathi wena usilima yini obabona osibanibani bayakwenza ukuthi wena lokuyibambezela lokugcina umthetho kaShabi kanti usilima yini yabo ngoba ufuna ukukuwisa ngabanye abantu ukubuka osibanibani bayithokozisa bayakwenza ukuthi nokuthi kodwa bayamanazareth kodwa futhi impilo ihamba kahle kubona wena yini ubisilima kanti usefuna ukuzokuwisa wena ukhombisa abantu engebona abakaNkuluNkulu vele ukuwisa ngabanye abantu ukuze na ubone ukuthi hayi nami othi ngingene nami esonweni ngoba vele isono siyatrenda manje awudami ngingene kusona ngoba nabo bana akwenzeki lutho ithi impendulo laMwandla Thabo asidingi ozovela ezulwini sidinga ukulandela imithetho ayishilo uthi kule ncwadi akanti nganitshela ngisekhona manje nakasenze njani thina asilandela akusho ekholomo silandele kona ithi anikhumbuli yini 5 lo ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na senikwazi ukubambezelayo ukuze kwambule ngesikhathi sakhe nina bambelana ezwini enganitshela ngisekhona isho njalo lencwadi nani uShembe kaMoya manje asilandele lokho esatshelwa kona uShembe esekhona meaning kunesikhathi la engezowabikho la kuzokhona abafundisi bani basesogwini ngesikhathi sabafundisi basesogwini wena buka ukuthi into abayikhulumayo yilena uShembe ayishilo indaba isezwini bambelelile ukuthi yilo yini izwi le ufuna ukulandela umuntu uyogcina umuntu wazwafana ke nenkosi impela sesibuka ukufana manje asalandeli izwi liyafana yini nelakhe imfundiso phelele ngisho umntwana nje abazali bethi siyahamba ke ubogada ukuthi nokuthi ungavuleli umuntu ungenzi ukuthi ngisho ingane nje ekhaya uyalwa abazali ubambiza uthi umzali ngisho umuntu aqama uthi hayi uthe umakho ngivulela unginike ukuthi amathuluzi uthe mdala mncane yes uthe ubaba ngingavuleli umuntu yabo ubambizwe Thulani Mkhungo uthi mina esabatha ebenhla ngcwele siyabonga ngezimfundiso ezibalekile amen amahle ntobela silangwe amen bafundisi bami nami ngesikhathi ngilimele ngishaywe ugesi ngonyaka odlule kodwa ngoNkulunkulu wasekuphakameni namhlanje ngiyaphila angibonge bafundisi bami ngomthandazo enangipha wona hawo amen awusilangwe siyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni owakuphilisa kuleso simo uNkulunkulu abe nawe njalo akukhumbule njalo ngenxa yokuthi nawe uyamkhumbula ekutheni nawe wakuphilisa siboniso Siboniso Ntozakhe Williams amen studio ubuthongo but yebe asibonge hawe sibonga ukuthi hayi kodwa uvukile wayibamba nakho khona myeni siyabonga sanibona studio ngiyaluthanda uhlelo usikhumbule kuphakameni liyasisiza kakhulu kwabathanda iqiniso ngokuba umNazaretha kanina hlangothi oludikisa abantu noma uqonda ukuthi kunohlangothi oludikisa abantu basifundisa ngokhokho enkonzweni nokwakha around bezindli nokuganwa isithembi nokuhlaba izinto uShembe angasifundisanga nokushunyalwa ngazo kuthiwa asizenze ngicabanga ukuthi la ile siqede kuyikhuluma mfundisi ukuthi bambizwi ukuthi uShembe wathini uma kukhulunywa ngokuhlaba bambizwi ukuthi ukuhlaba kuni wathini ngokuhlaba uShembe bambizwi nje wena ukuthi uhlaba kuni noma ukuhlaba komuntu othi uvuke nesibonakaliso kwathiwa kwenziwa ukuthi bese kulandelwa izibonakaliso zomuntu nokuthi wathini uShembe ngotshwala wena landethi wathini uShembe ngotshwala angathi umuntu yena ngamuzo omunye exoxethe wayigula kwathi ebusuku kwafika ukhokho angamazi kodwa ithi incwadi nibhasophe ngoba noSathane uyayiguqula ingilozi yokhaya uthi kwafika ukhokho wathi cha
enza nje utshwala umngangenkomishi ingane encane legulayo mhlambe no 3 years wathi wenza utshwala nje into encane into engangenkomishi nje bese uyiphuzisa kancane ingane bese nawe uphuza izosinda wasiyalenza lolu khambi uyasihlaba ethi hey makhosana ningahambe kakhulu nokukholwa yabona mina kwagula ingane wafika ukhokho wathi angenze nje inkomishi nje ngase ngiyabenza ngase ngiyayiphuzisa nami ngase ngabuthi qhabu ngase ngibiza abantu ke laba abambalwa basebephuza hawu yavuka ingane eqinqo kade ubona lo wembetho ebomile sithi mengibaqala kanje kuningi ngisengakwenza ngiyayibuza ukuthi ingane no 3 years umithi iphuzisa utshwala yasinda isingakanani leyo ngane namhlanje mayitholakala isidakwa namhlanje kuzothiwa ezadakwa ingane zamaNazaretha kanti wavuma omubi wavuma umoya ukuthi awamkele uphuze ngengane amkele ngotshwala uwomile lo moya uthi ngiphuzisa uhleli lapha enganeni uthi ngiphuzisa mawuphuzisa ingane ngizogulisa ingane bungabenzi angithi manje ufuna utshwala bese ehlala lapha enganeni ayigulisa ukuze wena uzokwenzeke lo tshwala ukuze aza aphuze izwi ningazi ithi isihloko ningazenzi imkhuni inhliziyo zenu njengokhokho benu bazi njalo likhuni manje sebefuna nathi sibe likhuni ithe ka Petro oqala 5:8 naye ka Petro oqala 5:8 ake siyifundeke naye baleka kamfundisi nazo qondani nilinde isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingabagwinya ezingamgwinya nasethempeleni siyangena inkonzo isizabe sicinga la ithi lindani ke kwalesingisithi be vigilant okuchaza ukuthi eqaphani usana uba sebuthungu mayithi nilinde uthi qaphani futhi ngempela elesingisi libanga be vigilant uthi hey na uphikise lo moya uma uza kabi ubone ukuthi njengoba usho ayisho nje lo uthi wathi umoya hayi gaya nje hayi linda uNkulunkulu bathe nawe uma uthi kuya kubiza amakholo ubize wona amakholo impela agcwele ethi hey nakho ngiphupha umoya la uthi angenza into ushembe athi ayingenzi ucebe impela ucebe emakholweni ucebe kwona test thabo umusho kanjalo ngoba wona lo moya futhi uphinda ugijima uyekushembe uthi buka ke umuntu wakho wenzani sengimphuza utshwala wenza njalo nje lapha yana omube sebanga isidumbu sikaMose uthi hayi oamlo angithi ke manje uzothi mazuyiphuzisile ke ingane ke lento kuyothi ngeinsuku zokugcina ithi hayi umuntu wami nje lona nangu nje unukutshwala ngoba uyenzi uzothi umoya awuyenzi intando yaNkulunkulu wenze yami okusho ukuthi ayifunde ngani masifune Korinte 2 noma ungayiphinda ayinankinga 13 to 15 andizifunda ayifunde mfundisi ile esho ukuthi sipaso 13 ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu khulunywa ngalamabandla akasegcwele umhlaba akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilozi yokukhanya 15 ngakho ke akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ezukuphela kwazo kuyakuba njengokwemsebenzi yazo amen baningi impela baphatha amaBhayibheli nabo wona lawo impela amaBhayibheli ngokuthi umuntu uphethe iBhayibheli ngokuthi umuntu uthi umfundisi ngokuthi umuntu unithembisa izinto bese kuthiwa hawu uNkulunkulu uthi abuke emaqakaleni kuboshwe indaba kunombuzo ongihlupha nje mfundisi wenkosi nawe baba Thabo lo ukuthi esizweni sethu ekhulaza isinsundo ave kunamabandla ngeinhlobo zawo kodwa futhi abekho abantu abalimale ngathini abalimele njengabantu bakithi kodwa kumabandla
Nokuhlupa uThephe. Kodwa umuntu asibheka isizwe sethu. Ubugebengu uThephe. Ubupha uThephe. Indawo esikuyona nje imeda capital. Yonke into Sidlula ngisho impi yase-Ukraine nase-Russia kufa kwabantu. La abantu babalelwa ko-78 ngosuku. Okusho ukuthi namhlanje nje 80 wabantu bazobe sebebalula ukuthi bashonile. Bazobe sebegcwele emamoshari. Inhlupha njalo lento ukuthi kwenziwa ukuthi amabandla sikholwe kangaka kodwa futhi nobubi busilandele kangaka. Bula kuthini? Isikhathi siphelile ke manje ake sivalelise sibonga kubo bonke kade belalele sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni kuyena osigcinile nosithwalile saze saba khona namhlanje inkosi yomusa izinibusisi ibe nani mfundisi wenkosi nawe manje sicela ukuvalelisa asivaleliseke kubo bonke abebe khona sinifisele uhambo oluhle oluya emathempelini naba emhlanganweni umfundisi umhlongo lo phansi kwenhlangakazi inamba 6060 61 31515 amen. Isabatha elibusekile bonke abalaleli benanda namanazareta wonke jikelele Nkosi isiphilise isikhumbule konke sibhekene nakho empilweni zethu ukude kuphameni. Amen. Nkosi mayivumile kusasa 9 ekseni no Queen Rejoice no baba uDimbani undaba enhle umfokame umyeza sithi asilungiseni. Nkosi yomusa mayivumile nangesabathe zayo sobe sindawonye. Inkosi nibusise.